Existing control untuk material pula. Contohnya untuk bahan kimia, kita ada sediakan safety data sheet. Safety data sheet tu kita dapatkan daripada supplier kita. Dan kemudian kita juga ada packaging yang sesuai mengikut jenis bahan kimia yang dikandungi. Dan biasanya kita dapatkan daripada kita punya supplier ataupun pengilang jugalah. Dan kemudian kita juga simpan dia, cara pensimpanan, store temperature yang sesuai. Ada store kabinet untuk bahan-bahan yang flammable ataupun acidic, ataupun kita juga ada sistem LEV, local exhaust ventilation, kipas yang sedut. Semua fume-fume, bau-bau kimikal tu terus pergi chimney. Ataupun kita juga ada bagi PPE kepada pekerja-pekerja kita. Contohnya seperti respirator, goggle, glove, apron, semua-semua sekali itulah.